hariho ahantu nakubwiraga rero, ni hano igihe kampereye ku mabengaro, ni heza kabisa. Rimwe nakubwiraga ko ngomba kugushakira ahantu kuvuga miliyoni 100, ariko muraza kugira aho muhuriza. Ushatse kongera andi mabengaro ukagira akabari keza cyane, keza ariko keza n'amarogi, ndetse ushatse yazaho. Ni ahantu heza, ndabigutuye papa, ndabigutuye kabisa, ndabigutuye. Ni ahantu nawe, ni ahantu mu kagari ka Kagugu, si mu kagari ka Kagugu kuhavuga kuri kaburimbo, ni hafi cyane. Rero mba nagiye nyura inyuma gutya, cyare ubwo ureko muhanganye pakingi y'imodoka, ndi kujya mu isantere. Mu isantere ndacyagenda. Imiryango 1, 2, 3, 4, 5. Gukuba 5, kongeraho 200, kongeraho 30. Kubesha 800, 900 haburaho gato.